Bismillahirrahmanirrahim. Soal padum sifat yang harus bak Tuhan. Jawab saboh sifat. Soal dah saboh. Jawab gepejit segala mungkin. Soal padum boh mungkin. Jawab mungkin naput. Soal dah put. Jawab mungkin maujud. Mungkin ma'dum. Mungkin sayujad. Mungkin fi ilmillahi annahu lam yujad. Mungkin maujud. Mungkin ma'dum. Mungkin sayujad. Mungkin fi ilmillahi annahu lam yujad. Soal dah misil mungkin maujud. Jawab lagi misil alam yang na di masa jino. Soal dah misil mungkin ma'dum. Jawab lagi zat Nabi Gutanyo dan Nabi Adam. Di masa jino. Soal dah misil mungkin sayujad. Jawab lagi uro kiamat, bangkit dalam kubur dan hisab. Soal dah misil mungkin fi ilmillahi annahu lam yujad. Jawab lagi misil iman Abu Jahal dan tutung laut. Soal padu macam buat yang harus bak Tuhan. Jawab 8 macam. Soal dah 8. Jawab ijad, i'dam, nepuna, neputan, tahliq, tarziq, nepujud, nebri rizki, ihya, imat, nepu hudib, nepu mati, ihda, idlal, nepu tunjuk, nepu sesat. Buat hadarat po gudanyo. Soal pua yang wajib dak i'tikad ba Allah. Jawab wajib dak i'tikad harus nepujud dan neputan. Bandum mungkin nepujud, mungkin hana nutung faedah. Wajib baharu bandum alam mustahil, qadim bandum alam. Wajib han ji beri bekas ngon sifat ji, mustahil ji beri bekas ngon sifat ji. Wajib han ji beri bekas li tabiat, mustahil ji beri bekas li tabiat. Wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.